Handufai TV Laila Media haru daring hodi anghenunge tereng emme gine etiri saharu matige mihun kamang atamana hurage health ministry munafi atamana hura sarkarun kambode nuweto eha lahun darin vihati ad wara rangalu suwale lailatiye kurevi inge to den ataman huraga anghenung eha lahun vihati sarkar kun ham edgotkes kambode nuwe inge to e sababaki laila ingodanwane wara bodu ecche dawlatun e bade ekani very man detto amu konden ataman hurayaki wari gina gaume vima mi wagataki gina faru mihunna kudin libetanun eba divorce vedetto ehem vima ek dawlatuge belum udara war gina mihun eba ade anika me rai zuimu mihunna devva ecche bodu korawa fawti rangalo adate kadeta ema ane hin algun men nang ham obinonna warga bodu adadin ebade den algumenda bodu rangali hama mihu na ves nini ya inge to de ines kudim ves nohodi ya usule ge gotun algun men sarkar bodu rangali inge to ema emusule kun algun men eha kambode nuwe kamaka den hanin hin dannuwanyamu e rangalu kamen non detto kudin nohoda eha ginadus wande tibumak idetto den mi atamanuraga wagati kujjiko hodagem ves anin hinden salame wang ves ottanin no detto ei mi sarahadduge huriya gawmaka billes dirul muk kharda emme body mitankam ir kola komes dirasa kon abadakka detto e mima kudin hodagen newa nodevigen mulene alugollu sumi uleni hama ehad efada haligda mihar hitan ara ehen nuvinama rangal ingetto e mima wagoen eiden ani kolum badanyamu atman hurage ejinsil latifun ki fuder kadem har hariganda balawle bay detto emi hunna ninge vihe maden mi wad mark takaichi hure kan emi wara eden emi hun gaya no kamaka wani abad etibeni jim gadetto kasrat hariganda wara fitkom bati bahiwa bayen emi hunna ki emi gote bilis de mi har emi hun ha shauge ves nuhure kannege ekamako atamanuraga abadi demmi dani dahraddetto dere kamenye ema eiden algon me sarkar ko mabodka ekamaka kambode nuwe ingetto laida demima mi miyoda nimmala nidetto horiya befulon hamavi taden isha miyodu nekkam wara dera detto isha hunnevinamaden tankole rangalu vis mederon muhimmu suwale vis kurevis kannege ishaya ye salannan gannati ingeto de dimai befulo algondu guliwaak dannawajati isha wada nugannawagen algon kobate badan gulavis liye phonoti niwala fe algonda mi message na message kollabche ingeto ekonko signal nun kollabam wani ingeto em huriya befonna warbuda shukur dannuwan anna aftaga isti befulo wadannuwan kama algondu ummid kura baaj veri duhaka iden wassalamu alaikum